be dia we no wa around hono ma ntitam obi epono ma nipa na owura dem no na kese nipa no so ye den omo toa no so wo dem hono na se ba kofo nipa be menan asese de na ho wode yese kese omo kekere ne nsa gu na chi kekere ne nan etwa ne kon e ma ne throat ne firi sei omo tutu ne sin nyina omo tutu ne sika ne sin omo tutu ne sin nyina omo se mia ne hwe ama ne hwe ma ba nyina yera omo twa na chi nyina na ne side na chi ne side sei no kon sei no ase no won kan ne mobile money code ne na account na yinu nti omo de sika nketo ne nyina CID fo ne fa ne sika nkese ne kesa keto omo de ne butu mpa no so sei ne nan ne nyina agu mpa no so na ne ti ne sensen fom sei na ma cheche ne nsa ne sei moja otiase moja nyunu gu ha moja nyina nyunu gu carpet ne so sei ha na e bop TV ne ho odan ne ho nyina odan ne ho nyina moja ne bop TV ne nim nyina sei no kura se de fiwa na ka no bia abonefo bia de ku nato okay nti police fo ne ba mo fa ne hye ma CID for be investigation hono no ani ye hu se mo de sekan kutukuru ne sekan ketewa bi akọ hye efiru ano adankubuo na mso bobo ne hono no mo de akọ hye adankubuo na se asem ni si sa no wo frɛ phone na ne kɔ ba no obi amfa nti me na me track phone no se bia me nsa be kan nipa na nti me fra ne nko me fra ne kɔ sare na obi amfa nti ade chi ne mo wosa number na me number na sa ye de sa frɛ me no wa frɛ me junior number na ka sa frɛ me na phone is 15 Pro Max 13 Pro Max o mo sa free dem mo no mo ye no mo sa free dem mo no o ma ko ton phone na ma repeller wa akra boni na ankasa mu no ono mo no si aka no obunya nche no nya nche no na boni si ni di nche si no what se ni tese wo ha o ba ko duro no wa free wo that's one day wo ye ken kon ha wono no na ma operation ni na akọ se wutie kan se dom kokunu wo friends Crowfum na Patricia na de na so wutie a wo se no ge no mom na set trap no wo hwa onu mom no se bo ba mo mo ye ku nti se wo fa se wo na ye bo ba mo ni na na bia mu se bia wo ha ma ba ho ma be yiska ma be seniska ma fo adam fana mete wo nchen so nti da me hu se ska kase bia ba ho bia no na yes ma bo mama ne alarm se wo se ni na aye na yes mo ha be de amba be sa mission enti girl no ene junior ye na fo nya sa sa obi yiska won ho abusunya me mari na ho akwaba ade ba by Grace TV GH eso me nim se twedi ampo nyankropo adom obi aho ye abusunya se na me Canada no se na de di kan ya we page channel yi so me se wa subscribe na turn notification na wa share ama obi ote ba bi enso anya bi ahwe ye be kai a afi we ye mu bosome miensa ne mu e na arusem bi si ye e wo Kumase kwada so bra brantie bi oye mu ba moni yesusu se nipa bonifo bi koto share no so won wan dem edi na wu edne fa yawo mpwa ne ko ne honam akwa bi ana nya asem ketu akra asem na kodi apost nsem abosome ensia mu ani asem no sei na akosie edi na efri mu ba ye beto ye bo ase na edi mu nkomo na yesua mu ade nyame ncha de ye nua be ma junior ya oshia ne kwanhie o nyame fa ne currency ye nua be ma wa hase na ma na kwa abantem pa na fa ya to ye bo ase ahwehwe nkomo be me na bokode nyankopɔn adom na so nyame adom yesu ho ye pa yana ase amen na shase kwa me mo dan wadi odin de se dan wadi cha ya frame Randy okay minion junior on edi mechi oh okay Randy assembly bia no bu ha wonim won tin wasem si maka krantem junior ewo yo wu ye ne ba ne se di ne si bo ne to fa na to aso eye afie ewo mu eye bosome miensa ne da ne to so nwotwe okay eye on the 3rd of March okay and asare husim si wo kwada so menua okay ebe no akwa adwuma apon anwumre a no wo hyere dem okay and ni pabonefo bi koto hyere so wo dem hono ma wo mko twitwa ne ho akwa bi free no free mu a kase wo je ne nkwa free ne nsem ati same asem no police fo nsem okay ibi wa Accra ibi so Kumase okay asi egusu a omo ye ho adwuma isi egusu a ye ho omo ye ho adwuma okay ti eze omo koto hyere so won dem e ba ne say pese ti asem na si unse nipa na wawu no na nka betimi akire ha wositie but yesi manfo nsem mo ka na kire say ene de ekokọ so kire say nipa ne ba nipa ne frɛ no e wo fon so omse nipa ne yo ba wo frɛ ne fon so okay ti su se oba no ka sa no mo sa na ye wo se wo nyem no nyesa ti omse wo frɛ ne fon so so person be mu ba money no yes o ade asa nti won ko nti anopa no be ya ama no okay no yes o ohia de kro no menimu ya nti ko sere na nko nyema no no so wa hwa ne da no single room apartment nti se tie no so no
baby an e kwan da na obe ba ne ho no ono obi ne rivers na odi kan hu ansa na wo hu na se obi rivers ni hwe na se nipa na wo ba na se nipa no ene ke se ko bie pro na ma no oh okay edim se obi pro na ma na se nipa na wo be di awu se no mo wa aro na ho no ma titam obi pro na ma nipa na wo wura dem no na ke se nipa no so ye den omo to ano so wo dem ho no na se ba kofo nipa be menan asesere wow na ho den se ke se omo chichire ne nsagu na chi chichire ne nan etwa ne kon e ma ne throat ni firi so sei omo tutu ne sin nyina omo tutu ne sika ne sin omo tutu ne sin nyina omo se mia ne hwa ama ne hwa ba nyina yera aha nti na se zero mkoye no omo twa na chi nyina na ne side na chi ne side sei no kon sei no ase no won kan ne mobile money code ne na account na yinu nti omo de sika nketo ne nyina CID fo ne fa ne sika nkese ne kesa nketo to omo de wo ne sei ne sei ne tokuru omo sei ho nyina sai sei no omo sei ne nyina na se de ekwo omo wi na kese omo so na condition si so fine si so lock gate nyina se de bia de ni ho okay nti fieru an mu na fieru an oyen endanko na yibo mu na gate na nim ho no okay so obobu nti Monday no so ba ho ba wo hwe na na junior ko adwuma na no ampa na condition na so sisi okay ti won wan pa mu na o si o akibe na refi ni bia wanu mu no tade chi bi mo sa ba na air condition da so sisi on so won tinto na we say da on fa ni ntane mpuma mu won hwe de ekoso se junior wo ho no ma na de nti na wa na wo ko ba bia okay ye on na ni bo na wo te pampan ye bo fa no so ho no na no suspect say bibia de akoso ne se wo frɛ ya kese so frɛ police fo a police fo ba ya on be bu prone na kese kese o ma kunu kese o ma chichire ne nsa ne na egbo chiri so leti pa fa na no nyina na kese o ma kunu ato a kese police fo o bu kunu o chichire nsa gu na chi o mo de ni butu mpa no so sei ne na nyina egu mpa no so na ne ti ne sensen fom sei na ma chichire ne nsa ne sei moja oti ase moja nyunu gu ha moja nyina nyunu gu carpet ne so sei ha na e bo petit TV ne ho odan ne ho nyina odan ne ho nyina moja ne bo petit TV ne nim nyina sei ba se ti police fo ne ba na kese bu pro ne je na yese wada ho be bu asem hwe asem si be Friday anumre ade eche Saturday no okay ba yesu yehunu Monday na kese ya be mu pa ase yawi so down from Saturday na ko si Monday na sana yehu se bisi a place for bu pro na yese no krese di fiwa na ka no bi abonefo bi ya de ku na to okay nti police fo ne ba mu fa ne hwe ma CID for be investigation hono no yeah ani yehu se mo de sekan kutokuro ne sekan ketewa bi akɔhye efiru ano adankubuo na mso bobo ne hono no okay mo de akɔhye adankubuo na se how many de akɔhye nipa na mo bedi se awu no se allege se aha bebo sekan de CID fo no wo kese hono mo fa no oh okay se mo wi mo de sekan ko sie wo sekan na tese na moja wo so a mo ja wo so sekan ketewa ba ko na kese ba ko maje na mo de kɔhye efiru ano ne adankubuo no wa na mo ko wura ase ti CID fo ne o intelligence investigation mo wonu mu se kan no so ni na kese wow o ma be bia kese so yegusu a yedi asem chi okay ye mu say this ya e fa wonu abe ma na asem no no empa ifo che nipa se na omo ache wo ya omo esusu se omo nim junior wo ne ho bi sisi a je nipa ma che omo de won se kumasi ase no e nipa 5 hwe me ma 4 na oba ba ko oba na onyem no okay ana akra no so no e se won ya che nipa 4 achi nipa 4 kan e won kan 4 no ba ye che ba ko kumasi ha ya le say me de o maka men cassette say ya le say o mo say ya che ba ko kumasi je ni police for na catch him nya police for yes okay because say police for a true investigation mo yes no so intelligence mo so use ona mo che say akobi e be chi no je ni dwum ha sei no o mo che se mi nwane bo no sa no mo che se mi nwane bo no bosia na sa nipa kro na so na mi nwane phone sa ko di ni ho Ebra junior yekunu no omo fa ne phone no osu 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max ene osu ya mu su kan ho ani nyina akudi ere omo ho nti asem ni sii sa no wo frɛ phone na ekɔ ba no obi amfa nti mi na me track phone no se bia me nsa be kan nipa na nti me fra ne nko me fra ne ekɔ sa na obi amfa nti ade chi ne me wo sa number na mi na number na sa yede sa frɛ me ono afrɛ me junior number na ka sa frɛ me okay nti wo frɛ me like on photo na me wo can say Central Police Station na police commander no na frɛ me wow nti wo frɛ me some police commander office pe no wese me pick na me de nka sa na mfa to speaker no nti me pick here no we say mpacho ho ani na obi say mpacho ho ani na me say so na wo so na wa frɛ na so mpacho so ho ani
no see we say number we have friend sha no went me am from no person hu ni pa koro na mu say na pa cho fun wura we okay wo na busa na mu say na fun wura na we okay ana no asmo be ka chem ne say o fun wura de onim fun wura na me so na me shela pretend say madam fu mi nya ne ko school tech university mi nya so you tech 2018 na me nya ne ko tech na me wo sunya ma be kuma se dikambe ya de dikambe san ka me hu no ka wo ben wan kam fuma na me ne phone nka say me say na me use ma be de kire no okay ana no kire mu say on mom de we mate ni okay na nipa no be foro car no ja phone wo car ni na me busan say wo na sisi ano ono wo hene okay ono so wo pokua ase no mo le wo so mo pokua am say akra pokua so no say na me say na esi besi dem nsa aka phone go nipa minim no a minim ni ma me nyina no che say se phone no ana me kan so fa phone ma ne car na nka me nhia phone na nka me de me nyina so dabi so obeti ni phone ma ne car pa so be yira giso ni nipa ko na phone de na kasa yede e kasa okay ansa na wetimi de phone ayede ama ne car ndwo na mka so kiri mate ni saade a ene me ko ni fi akohwehwe no nzem ko no ho a me chense phone nipa na phone kudi no ayede fa frame nti kan se nipa na frame nti no me mo no so ayede afi no ka so okay wate ti daade ni nyina ade chen no me man fere no so amfim ti the phone de na mo no phone ka sa frame se nada nipa na mko hwehwe no me hu na me so what say me nante me ko ma nkoto nti afina me sanam ko ma me say de e ko fi wa kwesi me sabe de e be kana na o se okay wate to na sia di fo na ka che me say ma me mfiri ni biem na mo akwam tie fo ma print ni nyina ayede e de amo mo be do mo mi nti mo ba free investigation makoche wo ne say omo MTN fo de yini mo nam so omtimi kochi nipa 4 na ye ba ko na me che say ogine dwumo na is allege say omo simi nyane ebo ne bosia bi eska na wono mo no onu mum ne che sokot onu mum na phone kudi ni ho onu ko ton ma repeller wa akra to si hono so bi mo se okoton phone mi na phone is 15 Pro Max 13 Pro Max phone se free dem hono mo ye no mo se free dem hono o ma ko ton phone na ma repeller wa akra we say lock da so ntiri mo pese kom tutu nipa to anan ko tutu pass na ton sa to mo ko ton ma phone mo ko ton phone na ma repeller wa akra okay nti sia intelligent no ma che phone repeller phone dia won ka sai na no ye hwan de me ka sai no so wo je ni on de won de me ka sai ni nipa na repeller no okay wana me ka sai no on ka kon phone just say ko ton phone ma no oh okay na nti ye ko che wono no na ye mutu yara mu se dabi e nipa se be ton phone ma no nigga nipa so gini dwomu ha e ya anwaga gini dwomu ha ya kuma se anwaga gini dwomu ha ya ono ko ton ma no no ko ton se won de sabio o ne kasa ndi jam sa on mo de sa o mo ya cho mo de nya obi a nipa phone de nya obi a se investigation bo ma sa abo nipa ba ko bi din aka ho a okay mo so se sia di mo ni abere 5% nipa na aka ho se nipa phone se ya cho nipa phone ya cho yen san go through na hwe phone ti ase nipa phone na ya cho mo no ba ko ene dia o ne kasa ye no anye sa mo repair o mo ton phone ma ena o aka no ye mo aka no ba ko ne ye nipa na o je ne dwum no mo che se angaga jinu gum chese mi ne bo ne bo sana no ko ton phone ma repeller no ana nkofo mienu su sa aka ho omo nyina no omo chomo wa kra ho no ba susu so mbo ne se wa omo susu so mbo ne se kese ayi na course nyina no omo nim hu because kese kana mo sene na omo print e nyina no omo mo ba phone no omo ba number no omo nyina hu gum bia so omo mo kita hu die bia o so omo so ye meme se mema 4 na ya che omo so wa kra oh okay sisi ano ma bo nipa ba ko bi din a bi nipa na wo soma obo omo be di bone na ankasa sanga mu no onu mo no si aka no omunya nche no nya nche no go ni sia ni di nche sia di no wote sia di ni tese wo ha o ba ko diro no wa firi wo that's one day wo ye kenkon ha wono no na ma operation ni na akọ so no mo mu na America say ye kese alleg say wono organize squad na sesi ni mo ko di say egu no wow o ya se nti onu mo mu na main wono na sia aka no ye bete sia bi wo ha sia di be ko no oba kuduru na abo anse wadwane na akosa sa ba obekọ no nti na ma ya kye intimi nchen but we are sure say nyoma say the fundi gu akwam di akwan bia so mo se beka say nipa no okay na say wo mo ya chechi wo mo ye social commerce wo mo na mo panyin sa nipa ya wo sa na chinti asame kuduru ko to na be hu di tie say ya allege akwa ya allege say na mo panyin no okay now nti yen hwe ensam no adults da bia mo ba court ye koba na ye hwe de wakosi ni ade asesi a o se ababaawa o ne kopie junior fie o yo so bi iska junior mebi no ofre junior ofonso anyen bia junior ni baba ndada na because ansa na metimi afro na se mi ni mo am no ye na mfo ne bia mo number se wutie kan se dom kokunu o friends Krofum na Patricia na de na so wutie a wo se no ge no mom na set trap no mo hwa
onu mo mu se mo ba money so mo ye ku nti se wo fa se wo na ye mo ba money na na bia mu se bia wo ha ma ba ho ma be yiska na ba se niska ma fo adam fo na mete wo nchen so nti da me hu se sika kase bia ba ho bia no na yes ma bo mama ne alarm se wo se ni na aye na yes mo ha be de aba be yes mission nti girl no ene junior ye na mfo nya sa sa obi yiska won ho sa na allergy se sanity bia nipa na wawu na nko tia sanko bitima chechire mi se ye no krese nya no krese ade omo ka na e ban se hu junior ye mu ba mo se wonya no wo kwala so a wo free on ma isi obe no wo so ye no hemfa oye no race course ti ban se na baba no so ko yiska no race course hu se hana junior te na me ko ni fi akọ yiska eno no ni ade enwanwa no fara se na ye se nem ka se ono ne behu se go na bi mu ke se ge no ke obi a wonu wo ye bi money wo abi sei na se ge no ne mpano no ana sese ana na danfo keke ana se die ntia ntia me ka se gi se ono na wawu na nke bi ma chirim se bia wo ge no madamfo me mpre bi na me custom ne ni adwuma keke because ya risk na nko fana fa kwa na adware for risk cost fisika nko ma fa nko almost be 8 billion no ma fa ma for me de scam for free when you are say 8 billion the government can for physical 3 billion cash na ko ni banga na wo bag him cash physical cash 3 billion na wo bag him cash say no mu hu ye na ma mu ye because ko is kana Friday we say Monday na Saturday sana bank ni adwuma wala say ko ni Saturday say be bitim ko ni Friday na say be bitim ya de ye adwuma Saturday ni Sunday no okay to ko yi physical 3 billion wala say na no wo bag him na si dem ho no mo fa say sika no esa scanner sa won phone so no we no o ma fa 3 billion na o mo fa 3 billion ko o mo se pebia account o mo se pebia account so mo say scanner bi won phone so e bi sa won account so nti won no won kan account to mo na account no o ye o mo kan account no mo bobo ni nyina chom so na won kan na to mo scanner de e wo sere be o be kan to kan mo transfer scanner nyina fi mo be won mo ba money na account mo transfer ti sky ye ko referee ko bank ni o money sky o ma check no o mo check o mo de mine ye close to be e ko be 9 billion pra na say agwere fusi kana mo kokwan so mo discard man because of alarm robbers ntin mo ko duru a agwere for risk cost of man nyina no nyina diga o mo nyina sika nyina wone ho okay that's any why a big time global money event wona ma yadwuma che o mo di because town wo we guess we SS ni nyina no yes adwuma dada so why in how many years why ya che me ha many because why in be almost be 12 13 years wow okay well oyen time no SS we SS 2015 abeko take 4 years we national service 1 year when quite 5 years we say somewhere we school university kwa be somewhere 2020 mu say 2020 to 2021 mu university and we university to be service we be 3 4 why no meet why be almost be 13 14 experience we empower ya che awo na be fonto mu nyina gini di union dem gini di so be 1000 kwa for musical product kwa de o na say say ka we say kwa de dem nyan say ka mo first kala kwa so mu kuni kwa na so o man kuni kwa na ka say ka kwa na be yadwuma atua sa o hard worker we had o mo fa okoto moto mo no be bi kwa da so mo na say me ka say won tunfiro okoto moto mo na ni 1 month moto ni si so hware single apartment no gate ke se da no o ka tumu so mo be fa moto ni fi ho no o be wia moto no we dey wura o be wow o be wia moto no am ka say ko police case ko na police nya de hwehwe no o se mi nya akire do mafa mo nya de o mo mfa nko na o ji akire na eno si ya cha na ye ko wia eno moto mo wia moto no say be 7 months mu wa na we su service ye no na so o matena che wia ma rudi na che na afi na mo nsa ye account wow ti se ya akade no da be na mo sa akoko to bi un say sisi an one thing say nka say ko but nipa ba ko na masa boni dia ka ho ni ntino o ma hodu on say gisi nyesa nipa na ka ho answer because no main suspect no nti nkofo no sa nkofo no kwa de me de besen no o ma pictures o me phone no sisi nipa phone o ma ya che o no nti me de no besen no nti bituma post okay mo pa phone ya che okay kuma sense de me say nyame adoma o kria de court mo be ba minim mo ne CID mpanyufo o mo e wo kuma se titros answer ha na asem na ka sisi ene bambo phone mpanyufo kita ho na te say e fa o mo de nse o mo de no ma wie bibia o mo kwa na ma ye kwan senke nku yi nyoma na e wode mo because up to now asem 6 months central phone no say we mo o kuma se for central phone e ko che mo o mo de no ma wie bibia mo kwa ka che senke nyoma na bito ku yi nyoma no but we say nyomo kini ku di kwada so CID ni nsem okay wona kini ku di ni ho wala senti up to now nyoma kwa ntimi nku yi 6 months ni na mo nko kwada so CID ni ho na onko my me say me ko because kwara so CID ni medini hu ya pa me no tia me ka medini hu ya pa because
asem si na wo me number wo frɛ me me na makiri ba wo frɛ me information bi am de ma wo so frɛ me by past be 2 months in face year di no wo kwada so na wo mfa adentia minim a day chat on kasa ade mentimo wase bi ba mentimo wase bi ama won de that na asem si ye that na asem si na me nua ne kodi body ne kodi hɔ na me ka me na me call hɔ me na mo fam call sɛ o mo yenko hɛ mo yenko mo kyerɛ yenko hɛ award ne sitie ti me kɔ na yɛ ne ho star bi aso wo bɛkɔ aso wo nko wo this career na me ni twa so hɔ ti me ni twa so hɔ no wie no ni twa so na bibia koto na mo se me mpa na kyerɛ me pa bibia yɛ etodi a wo frɛ me bibia gi information wo information beba me se me frɛ ne de ma no ayi di nkomo yɛ bibia wo frɛ me ayiri nyina wo ba bia oni me trust di ayiri nyina se yɛ de fo agu ase kora nya asɛm ketua ba wu hu no ba no mo monitor wo ba me wo ba wo be frɛ me ma me ne trust di nkomo ayi na se nyina yɛ bibia ke se me ne ntam nya yɛ okay a ba me all of a sudden 1 month ko 2 months ni a bet ma frɛ no wo yɛ call ebesi obehu se me frɛ onfa ebu a kɔ no abele no akate kɔ no minim de ntia sia dia ni wo yɛ sa was me ka so my wa yɛ adwuma pa how I say yɛ wa yɛ adwuma but minim de ntia say me frɛ na wonfa me kɔ bi because nti my man say nyame adma Monday me kɔ hɔ because mama kwan say nku nyoma no fiwa no so e frɛ me sa say nku nyoma na nyoma so kora no up to now nyina moja no ne nyoma nyina ne fridge ne nyina sisi so sisi am be crate na wo by so asakwa emu nsu nyina tin moja nyina da so gude mu agese ya nya hwe wo dem wo na se ne ho kra sisi a wala se ya nya hwe wo dan mu wala se asia ni be se mo na no se mo fama frame se ka me nko ho nanka na nka me se ka me nko ho ne nanka me nko ye nanka ye nko agi ki nanka yi nyoma ne mfa go afiwa no so so opedan no what I say ha ne ye na de na ho nchesa because 6 months ni dey if omo hu say investigation be ye bia ma ye dey ma ye wi ntino nyame adma Monday dey share ni ne kwa ma fe no wa mfa ewe ya ma fe be 10 minutes ni kwa mu se me frɛ wa mfa ntino nyame adma Monday ni mi aka se me kokwa da so ma akɔhwɛ sɛ me nsa be ka ne ho no na ma ko hu di nti a me frɛ na wo mfa what I say ha awotimi aboa ma ko bie dan no na de o sise yi bia no nyama na sise yi fo be ye fo na de se e kotugu ni ye hye no bia no ni a hye okay Junior Wachi 6 months after the demise of Nuabema Junior omame me kai say ye ba fie ho na ye ne koso ma me ntimi ntena na waboto ntimi ya no hwe Junior ya ne wa na mokoba na watimi nya bibia di ma me yasena mu te sai sisi atwamfo ni kakra kire me enye ize kurasi unze bilim ne ye mema mi unu pe ye mene ne mi unu ye mema okay na ma me yensa na me penu unu di machi nti ya na ja ye papa nso wagu awun se on fortune da ye ba ko yense adam papa wu ye no ada na ye 10 years pepe daddy na nso mku no sa de no ara na mku Junior papa wu 9th March 2014 9th March 2020 11 years 11 years pepe yeah 11 years pepe ne kunu nya no that until that day no Friday na sembesi no ade be chama sembesi no that na chama sembesi that chama papa nso na 11 years ti me friend Friday na nyimbe na ran be form was am ya me friend wa amfa okay nti obe friend back na was no nkufu be aba ne nkyenti na went me dey ampeke na me so wonu se chana da we na 11 years na so wo ya we na nti see be dey no so we ade che be hu dey be ye ni di nkoma nti me mantini nka Saturday ni bi Sunday mantini nka yes bi be Monday nti Monday me bigina he na bigina na akọ ne bai say okay o ma ko hu se Junior akonfa ko kuna na say obi am na kasa na ya na de ntina ugina bigina he ya na akọ ne bai he na bigina akọ ne bai say Junior musu akonfa ko kuna me say da bi me na kasa na ya ndi me na kasa no na dwi ya na say me ye fast am fa ka me ko na say de o mo kan ye ne kore ni sa ta na say na nyim da da me kasa na dwena na wutie firu ane ma nso kora na o mo kire say anadwo mo ti dede no na me nso o TV game PS bo ni bi ja na fo ba ho bebo nti ifiru ane ba mienu no mo se mo da ho anadwo no be 11 12 mo ti se dede ko so dunya da mo ho gidi ja tan no mo start but kaketo na se ko so ya ko hwa de ko na panyin se wo nya na dunya de nyene na fo na mo game bia na ye de aba ne ho no na se ne ka boy no so le ko dia ko ye chi wo mo ko na ke chi wo mo because ipa na wakora onya kan gate ntuzi o makam go be free bedroom aba ne ho aba ye na ba na onya kan tunso anya onya kan gate ntuma ntimi mpie bi ko da de gate kese na dem ho go ni pa na hu awi na say boy no hu say panin ka say o e Junior na mfo game no mo ball na no mo bo o mo ta aba ho be bo ma de mi de sa wo dem ho say da de ni de na say game no mo be bo
wudi na tom wudi na wu na na I want to meet tena se ho enya sam keto akora be music we say ma me kura bra me bre kura go me say nkura me nsan nyina me sunu bu ma me so sa me sunu me nyi kura he ono na nko boba kakra nso na nti jama say pressure nyina be gu me ni abreba no so na nsi ko nso kwa na ya ntimi ngudum rade ya no ya bomba isi ya be fa na ye hwe omo a na omo sika wo dwunya ho na esi ani wani ma re ho ebinu mas abam ho ebinu frefrem se bia na sika sei nti dia na mo ya fa ho ana dia omo nyina tia se ebrepem bibia be ya so bia na nse ifo no race course for no nzem ka se omo ye check sika na be dwunya no wa omo be 8 billion na be dwunya 800,000 Ghana cedi yeah wala se na omo na ya dwuma cho mun da wo sitie okay wala se ana dade na asem ni si ye no asem ni si dade na nkasa no ye ko dem ye fa 2 billion wo dem okay wala se 2 billion and then that hon ma o mo ehun be na be na hye mo ehun se me mi nua no timi be odi sikasi okay ti ni ko 2 billion hon na ye de ma the boss no ni ye adwuma no wala se because na ono na race course for money there frɛ no okay because ni pram dis man is wan kudi a confirm ku ndi se le me omo fem kai omo pom sika de omo nko nipa no ho asama don ko je because me woni no ye say business me ni mo hwe ba me kan also kunya with this say wo fra no wo me ni bra bre so mo fra so mo jo musika na wo du sika na wo ni me no be ya adwuma se me ni mo hwe na wo so be sika no ya bo tse na wo so mo nya na ya bo tse na se mo nya ni ehun na be say na wo be so wo sika no mo no wo sika no mo ho de me no ye say business me ni bi mi say ase mi ba yi na me hu say say business no ni adwedefo man ye de nti say no ma ya me say yi atu yi bia ye din okay so bia da na kwa me say all right ye ko na ansa na ye be ko no menim say Ghana ye wo man panyin ye na ye commander in chief of the Ghana Armed Forces vice president so na da police service ni na police council no da wo man no afi ye interior minister defense minister IGP and mpanyimfo chief of defense staff so just mpanyimfo ni ade e na bambo fo mpanyimfo free man panyin so eba asamisi wa Asante Mantem so afọ na ye head of Ashanti Regional Security Council RECSEC no e na wo catch mpanyimfo we ya bambo she omo sa fa wonu aba ma ya sem no ene atentene ya mo hwehwe de ama mo de she no asma mesro man panyin say His Excellency John Dramani Mahama okay ene IGP Yohunu asma me catch me say regional minister no regional minister Honorable Frank Amoakohene doctor asam me catch me say mesro mo amia ne me pa tentre ne mo ti mesro mo say nti sɛ me kan kwada so CID ni no de wo ye no ye ni nye ho okay nya me nim ne kuro ni because wo ye adwuma pa ba me de ntia all of a sudden sisi a wastati a me fɛ ne phone kura wo mfa wo so be 1 month ni be ko be 2 months ni me fɛ na wo mfa me fɛ na go me fɛ kwa no wo ye ko wo mfa go me fɛ na be be no wakate ko no okay so kwada so CID kwada so CID na ke na me yase minim ni din no okay ni din no I escape pa kamera fi what I say benefit of the doubt say because Monday me aka say me ko ho no mako hu die nti a me fɛ na wo mfa because nti me ka say mo bu nipa bi din nti oni time bu an wo kpɛ nipa mo information no bi obekɔ bi na wa busy nti ne bi a wonti me mfa me ko no okay nti Monday me aka say me bo na mo no mako ho na ka say ya ko hwɛ say die si tie nti asɛ me ka kyerɛ kan say John Dramani Mahama ne IGP Yohunu ne Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amoakohene say ye misro ma minua na asɛm no mo munya akiri de mo ma tentrene ne nya adwuma so ma bambo mu nya den pa organize because you say the MC kumba money for na ahomete titu kwa nya Asante Mantem the MC kumba money for pa nya easy kura mi ko betima hye bia ko betima abo mo money for no se be yanka sa anyoma ye kosu nyina no e betima je yanka be mde pa na o mo nhwe na misro mo nipa ba ko na aka no so ye pen me na yi no so ye se obi bia obehu se bia obi ababa bi na ni so hwe da wo sitia na ni on free krum hono e bia betima police fo aye de aso ate no mo ache ne yam se bia ye ono na se nyo ono a tie na mesre IGP se mesre mo mo hwehwe asemu ma me no mo fa mo tentre na nya adwuma Matia mesre IGP Matia me mo ni kasa ye da se abusuya enti sanete asem no adi enyan ayedi asem wo yeti ache bra na me wo papa ho wo hene ba media nyina na media asem wo yeti se de nyina ye nim no Ghana asem twofo di asem wo yeti pa na brantie no ewu ya onyaye no ewu a ofa ya omu si etwa ne kon sebe ne ntohwe ye miama
abano kura ati se ye postmortem kwa ye postmortem kwa ye hu ni na mo hu sabio entohwe na abano ewo no ma nishin to kuro mo de nim de mo de bo ho ma tu sin ni na te busu abranti ne bre wi de se ka twetwa na ha ntina mo mi antene hwa na ye kakra ka besisi wo hu no ye kakra ka pa anye easy nti emu anya ye be srem panyfo me sha se free ye wo fa kwada so CID opanyini we de wada roma e bi se wa ye adwuma pa na ebia bibi nti na ebia ba ye nua ife want me mpeke esrewa me awani na ne nkasa na ebusu ankasa arekyere efiri nyame nchen na eba no so nyame na nipa so na ya ade mo ka bibi kyerɛ mo na mo nya arekyere se abrante ne mankwa mu de na so nipa bonefo ye sa no ye behu omo na Ghana mra ene omo di nti from Ashanti Regional Minister Rexec mpanyinfo nyina ye sremo mo nkanya mo wo sansem yi ho na mo ama ba bi nipa bonefo hye won ye sa won ya kye omo won nkye omo na Ghana mra ene omo eni ne asese omo aka akyi nso yesi de mo adi kode sini omo ni nko de aka ene ese ebo ho ban enti ye sremo asem mo nkanya mo ho na afi ni anu mo ba monifo aka na omo bambo mu nsem no mo nyire mu na kyina nko nipa bonifo bi anko yo bo ne nye bo monifo nko a obeti yesi yakum obi wa ha yakoye obi se wo asante mantem ha de Ghana nyina ha adwen sabi asundwie ene fahodie ni ho a obeda di dwuma atumpo nti mo nkanya mo ho ne ye bambo ho nsem no enkoye na bibia enya asundwie nim se mo ba ye tinya mi hwa mo na onye makoma so ade enfama busua medin de kwabena wusu by Grace TV GH ena me dia mane boy ebe som mo ene de di kan ya ohwe ye ni amese wa subscribe to the channel na share ema obia enya bi hwe na bia ye ya mpanyifo ma yakonya ma yetena ye ade ko ntwe bra we fa Great Aso Hotel Great Aso Hotel ewo Kumasi Asokwa Kiravi Junction ho na Great Aso Hotel ewo Kumasi Asokwa ntimi srewa abusua o pepe bia dwo ho pepe bi na wa ye party kakra o pepe bi na wa jiwadi party akese ne nketua conference awodo wono dofo wo ba na pepe bia dwo ho se bi o menka o ye bia bia obetini aba you to mo so mu ebo so da form kama ebon da form ba breakfast bia bia some by mo so ladies some one so very o nim tipa o mo dem kwa mo ye so mo se na me se o bia okay me be ye adwuma nti dem se o ma te busia Great Aso Hotel ya ewo Kumasi Asokwa Kiravi Junction no ewa na isi house of bana badwo ye do mase so ma mpam ye no ma be bitina ya tima atwetwe nkomo da bibia ya so dwe kwan so bidin ade kwabena wusu nyame nka ho ebrepam ye behia nyame hwe yi na so no mo ye ho ban na wonye afiri musuo ne esan nipa bonefo nsem ebia se ye hum ze nyame be na o me die nkwa na me wo Yesu de nti amen ebrepam ye behia yakra bye bye